Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah banje izina ry'Imana amahoro n'imigisha bisesekare ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ndetse n'abo mu rugo rwe n'abasabe n'abazakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Ahibati fillah, uhayikum bi tahiyatil mu'minina, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bavandimwe dusangiye ukwizera bemera Imana, amahoro y'Imana abane na amama na kitabu tawhid. Imbere yacu hari igitabo tawhid. Kitabun, ubundi ijambo y'igitabo buriya riva hehe? Ijambo y'igitabo riva ku rurimi rw'icyarabu kitab. Aho usanga bamurira hari uvuga kitab bashaka kuvuga kitab. Rero ijambo kitabu risobanura iki mu rurimi rw'icyarabu? Iyo tuvuze kitabu ni ijambo masdaru kataba yaktubu kitaban wa kitabatan wa kutuban wa madaru limada ala al-jam'. Ni ijambo rikomoka ku guhuriza hamwe ibintu. Iyo tuvuga urugero twatanga takataba banu fulani idashtama, uvuga ngo bene runaka bahuye iyo bateranye. Al-kitab ni masdaru kataba wa madaru ala al-jam', izenguruka ku guhuza ibintu. Guhuza iki? Gushyira ibintu hamwe. Wal katiba jama'atul khair. Nanone katiba bivuga batayo kubera ifarasi ziba zateranye. Wa minha sumiya alkitabu kitabatan. Ni naho ijambo ry'igitabo ryavuye ryitwa igitabo lijtimai alkalimati wal huruf, kubera yuko igitabo kiba gihujije amagambo n'inyuguti ndetse n'ibinyazina gutyo. Uko guhuza rero ayo magambo n'inyuguti nibyo bita alkitabu mu rurimi rw'icyarabu. Niho ijambo igitabo ryavuye. Iyo tuvuga igitabo ni ikiba cyanditsemo. Iyo kitanditsemo ushobora kwitwa impapuro zikusanyije, ariko iyo wamaze kwandikamo, ukandikamo amagambo, ukandikamo interuro, ubwo byitwa iki? Igitabo. Byitwa iki? Igitabo. Kubera ko kikusanyije iki? Amagambo akigize. Amagambo agize iki? Cya gitabo. Hano rero iki gitabo niyo mpamvu tuvuga ngo kitabu tawhid. Igitabo cya tawhid. Hashobora kitabu nahawi, kitabu saruf, kitabu al-mawarith. Hashobora kubaho kitabu inyandiko. Ubwo rero igitabo ni ikusanya nyandiko. Kitabu ni ikusanya nyandiko cyangwa se inkoranyamagambo ya tawhid. Inkoranyamagambo ya tawhid. Hano imbere yacu niba dufite inkoranyamagambo ya tawhid, rero tawhid byo bisobanura iki? Tawhid masdaru wahada yuwahidu tawhidan ay ja'alahu wahidan. Tawhid ni ijambo risobanura wahada, ja'alahu wahidan, wahada yuwahidu tawhidan. No guhuza ibintu bitandukanye ukabigira ikintu kimwe. Gufata runaka na runaka ukabahuriza hamwe. Iyo ubahurije hamwe, iyo unification, iryo huriza hamwe ry'ibintu biri different ukabihuriza hamwe, ukabishyira hamwe, nibyo byitwa iki? Tawhid mu rurimi rw'icyarabu. Nuko ngo ibintu byari bitandukanye, uyu ari hano, uri ari hano, uri nawe ari hano, ukabazana ukabagira ikintu one, ikintu kimwe, unit, ukabahuriza hamwe. Ufata to unite, ukahuriza hamwe ibintu byari biri different bitandukanye. So iryo huriza hamwe rero, iryo kusanyiriza hamwe, niryo risobanura mu rurimi rw'icyarabu tawhid, guhuriza hamwe. Wa tawhidi sumiya dinu al-islami tawhida. Idini w'islamu yiswe idini rya tawhid kubera iki? Kubera ko mabna, imisingi yaryo ryubakiye kuki? Mabnahu ala anna allaha wahidun fi mulkihi wa fi af'alihi la sharika lahu. Nukuvuga ngo idini ya tawhid, idini w'islamu yubakiye kuri tawhid kubera yuko ukwemera kwayo gushingiye, kubakiye ku kwemera ko Allah ari wahid, ari wenyine mu bwami. Allah ni wenyine ubwami wenyine. Allahu wahid fi mulki. Allah ni wenyine mu bwami bwe. Wahidun fi af'alihi, niwe wihariye kurema. Ubwami nyakuri ni ubwa Allah, ni ubwihariye. Wahidun fi af'alihi,
niwe wihariye kurema, wahidun fi rizqi makhluqat, niwe wihariye mu kugaburira, mu gutanga amafunguro ku biremwa. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala wahidun, niwe wihariye ku bijyanye n'irema, niwe mugenga waremye isi n'ijuru. Icyo ni igice kimwe cya tawhid. Ikindi gice idini ya Islam yubakiyeho, nabwiye ko idini ya Islam yiswe idini ya tawhid kuko yubakiye ku kwemera ko Imana mu kurema kwayo ibyihariye, mu bikorwa byayo irabyihariye, nta wundi ibibangikanyije nayo. Noneho icyo ni igice cya mbere kijyanye na tawhid ar-rububiyya. Naho igice cya kabiri ni wahidun mabnahu ala anna Allah wahidun fi dhatihi wa sifatihi. Imana ni imwe ubwayo, mu Mana bwayo irabwihariye, ntayo ibangikanyije nayo. Imana yihariye ubumana bwayo, wahidun fi dhatihi, ubwayo ni imwe, ntabwo irimo ibice bitandukanye bikora Imana imwe. La, Imana ni imwe, wahidun fi dhatihi wa sifatihi, n'ibisingizo byayo niyo ibyihariye yonyine gusa. ودين الإسلام سمي دين الإسلام دين التوحيد لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وفي أفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له. igice cya kabiri ni ukuvuga ngo Imana mu bisingizo byayo irihariye ibisingizo byayo. Allahu huwa ar-Rahman laysa lahu nadhir fi hadhihi sifa. Imana ni nyiri impuhwe, ni Rahman, ntawe bafatikanyije muri iyi sifa ya Rahman. Ikindi ugomba kumenya ni iki, nuko Allah subhanahu wa ta'ala kaunihi Rahman lam yaktasib hadhihi sifa liwujudi al-marhumin. Ntabwo Imana yabonye iyi sifa yo kuba ari Rahman, ntabwo Imana kuba ari Rahman ari uko yabigezeho, ari uko habayeho abantu igirira impuhwe. La, habayeho ngo abanyabyaha ntibagirire impuhwe, ntabwo ari uko bimeze. Burya umuntu dushobora kuvuga ngo umuntu ashobora kwitwa umubyeyi kubera ko yabyaye, ariko Imana yo ntabwo isifa yayo ya Rahman yayigize kubera yuko habayeho abanyabyaha ngo hanyuma ba banyabyaha nibabarira ibone guhabwa iyo sifa ya Rahman. Lam yaktasibu ismu Rahman liwujud al-khata'in liyaghfir lahum aw liyarhamuhum hatta yakunu Rahman. La, ليس هكذا، بل كان الرحمن وما زال الرحمن وسيظل الرحمن ولن ينتهي هذه الصفة، صفته أزلية. نقول صفة يا الله سبحانه وتعالى ntawe ayibangikanyije nayo, nta kintu ayibangikanyije nacyo. Nukuvuga ngo iyo sifa ya Rahman n'izindi sifa mu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala tuzi, ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala yabonye izo sifa kubera yuko habayeho abakora amakosa ngo bagirire impuhwe. La, iyo ni aqidatuna ahlus-sunna wal jamaa, ukwemera kwacu uko niko twemera mu mazina y'Imana n'ibisingizo byayo. Igice cya gatatu ni ukwemera ko Imana ari imwe mu bumana bwayo no mu kuramywa kwayo. Mu kuramywa kwayo Imana ni imwe irihariye mu kuramywa kwayo, mu gusengwa kwayo. Allahu wahidun fi ilahiyatihi wa wahidun fi ibadatihi. Icyo ni igice cya nyuma, aricyo gice cya gatatu kigize ibice bya tawhid. Wa hadhihi anwa'u thalatha, ibi bice bitatu bya tawhidi, ibyo bice bitatu tubonye bya tawhidi nibyo shingiro ry'ubutumwa Imana yahaye abahanuzi n'intumwa Imana yatumye ku biremwa bya hano kuri iyi si. Qultu, navuze ko hadhihi anwa'u thalatha hiya allati jaa biha al-anbiya wal mursalin alladhina ja'u bihi min 'indillah. Ukwemera kuri mu bice bitatu cyangwa se kuri mu byiciro bitatu niko kwemera intumwa n'abahanuzi byatuzaniye bibikuye ku Mana. Wahiya mutalazima, ibi bice bitatu birakurikirana, biragendana, nta gisiga ikindi. Kullu naw'un minha la yanfaku anil akhar,
buri gice muri byo ntabwo gisiga ikindi, ntigitandukana n'ikindi. faman ata binaw'in minha wa lam yati bi akhar fama dhaka illa annahu lam yati bihi ala wajhi al-kamali al-matlub. Nukuvuga ngo umuntu uzanye igice kimwe muri ibyo bice bitatu akaba ari cyo yemera, ibindi akabireka, cyangwa se akaba yakemera bibiri muri ibyo ikindi ntacyemere, ntabwo fama dhaka lam yati bihi ala wajhi al-kamal al-matlub. Mu by'ukuri ntabwo aba azanye tawhidi mu buryo busabwa, mu buryo bukwiriye, mu buryo bwuzuye. Ntabwo azanye tawhidi mu buryo bwuzuye. Wa inshita qulta, ushatse wanavuga yuko anna tawhid yanqasimu ila qismayn. Ushobora kuvuga nanone ko tubicishije mu kugabanya mu tawhid ibyiciro, dushobora kuvuga wa inshita qulta anna tawhid yanqasimu ila qismayn. Ushobora kuvuga ngo tawhid igabanyijemo ibice bibiri. Igice cya mbere tawhid fil ma'rifati wal ithbat. Ndavuga ngo tawhid ishingiye ku kumenya no gushimangira. Tawhid ishingiye ku kumenya ko Imana ariyo muremyi, Imana ariyo itanga amafunguro, Imana ariyo itanga rizqi, Imana ariyo umwami w'abami, umwami ufite ubwami mutlaq, ubwami mutlaq. Nyuma yo kumenya ibyo ukanamenya yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari ufite amazina yuzuye n'ibisingizo byiza, yo umaze kumenya ibyo ngibyo ukabishimangira, ibyo tubyita tawhid fil ma'rifa wal ithbat. Noneho habasigaye igice cya kabiri aricyo twakita noneho wa naw'u than wa huwa tawhid fi talabi wal qasd. Noneho tawhid ishingiye kugaragira noneho iyo Mana wemeye, iyo Mana wamaze kumenya ukayemera ko ariyo nyirimpuhwe, nyirimbabazi. Ikiba gisigaye noneho ni ukufata umwanzuro wo kuyigaragira. wa huwa tawhid al-uluhiyya wal ibada. Iyo niyo tawhid noneho ishingiye kugaragira Imana, tawhid y'Imana bwayo no kugaragirwa, tawhid al-uluhiyya wal ibada. Bagaragu b'Uwiteka ilahuna. Tugarukiye ahangaha mu ncamake turavuga yuko ukwemera kwa Islamu kwiswe tawhid kubera yuko idini ya Islamu yubakiye ku kwemera ko Imana ariyo mwami, ariyo muremyi, ari itanga ubuzima, ariyo ibwisubiza, ari itanga amafunguro, ari ishobora kuba yagira icyo ikugezaho, yagira ikikungura, yagira ikigutwara. Kwemera ko ari ifite amazina meza, ari nyirimpuhwe, nyirimbabazi, ari ar-Rahman ar-Rahim. Noneho ukemera iki? Kuyigaragira, ukagaragira iyo Mana yawe fi uluhiyatihi wa ibadati, ukayigaragira ukayiramya. Uko niko tawhid Islamu yubakiye ubumwe bwa tawhid. Na kulna twavuze yuko sumiya al-Islamu سمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وفي أفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. Iyo ni inshamake ya tawhid, kandi tunabashishikariza gukomeza kurikira iri somo ryacu. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema, wa ila liqa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.